Hvala vam od srca, prilijepo vas i vidjeti u ovolikom broju. Nadmašili ste i 2020. godinu, tako da stvarno niko nije normalan. Pa kažem! Do you have maybe some message for the fans here and all over the world? Yeah, I just want to say I love you, I love my team, but I love Pesic the most. Evo, želim vam se zahvaliti svi ovih godina što ste nam davali podršku. Pa dao sam obećanje, mislim da će Brk nestat nakon ovog prvenstva. Evo, prekrasno se osjećam, ovoliko ljudi nisam mogao ni zamišljati i stvarno hvala svima što su došli. Ova ekipa ne bi ušla u finale bez vas. To je sigurno. Zajedništvo i vjera nas spaja, neka tako ostane do kraja.